twumvishe ko hatubwiye twasomye muri Yakobo igice cya 12 nategereje ko tuganira ijambo rivuga ngo kwihanganira ibigeragezo. Iri jambo sinje wa mbere rivuze, sinaje wa nyuma ugiye kurivuga, turarivugwa kandi ngo ngiye kurivuga simutekereza wenda ko hari ubundi buhanga ngiye gukoresha ubutugu mwumvishije, aho ko turibukanya gusa ko turakenera ngo dukomezanye. Bwana sifiwe. Natekereje ko ari ibigeragezo ariko tubaze twese Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Natekereje ko hari ibigeragezo biri mu buryo bwinshi. Bwana sifiwe. Ariko muri nose tugira ibigeragezo z'uburyo bubiri. Tugira ibigeragezo z'uburyo bw'umwuka, tukagira n'ibigeragezo z'uburyo bw'umubiri. Kandi ibyo bigeragezo byose iyo wabyihanganiye uzugera ku ntsinzi. Bwana sifiwe. Iyo ibigeragezo byose wabyihanganiye, ibyo bigeragezo tuvuze ko ari bibiri, iyo wabyihanganiye byose uzugera ku ntsinzi. Ari mu buryo bw'umubiri, ari no mu buryo bw'umwuka. Ibyo tuvuga mu buryo bw'umubiri ni ibihe? Tumubona aya mashuri tumaze gushima hano mwarangije, kuri iyo utaje kwihangana ubu nyine tuba tuvuga yuko hari ikindi wahuye naco. Ariko kubera ko wihanganye amahomo wako kakubita, ibindi byose ukabikubita, kuri warihanganye niyo y'intsinzi duha duserebura no munsi. Warihanganye niyo mpamvu wageze ku ntsinzi. Muri buno buzima busanzwe tugira ibigeragezo bitandukanye. Tugira ibigeragezo reka mvuge mu buryo bwo kugwaza, ko ndavugaga mu buryo bw'umubiri hagaragara twebwe mu maso y'abantu tubonesha. Iyo umuntu yagwashije azagenda akavuga ngo nahuye n'ikigeragezo, yewe muzonsengere nahuye n'ikigeragezo cyo kugwaza, njewe abana baragwaye cyangwa se abandi bantu banje baragwaye. Ibyo n'ibindi bigeragezo by'umubiri. Cyangwa se tugira ibigeragezo tuzadukura navyo tukavuga ngo nzamfusha, twama tuvuga ngo yewe muzogende musengere njewe, cyangwa bakavuga ngo tuzosengere kwa runaka ngwiwe ngumwana we yarapfuye yongera afusha n'umugabo yongera afusha urumva bakamavuga ngwiwe yahuye n'ikigeragezo cyo gupfusha. Cyangwa se tukagira ibindi bigeragezo tugira ibigeragezo mu buzima, ukamuba mu buzima gusa ukamuvuga ngo jewe kandi bizanagaragara ni ukuri, ukamubaho mu buzima ugasanga aho ari wewe uba mu bibazo, yewe none ubu ukazawicara ukazubaza Imana ise jewe wamubona ngo mvuge gusa namamba muri ibi bigeragezo bitaza bishira. Satani akinjira muri uriya muryango, akinjira muri uriya, zose zakwikubitaho ukamusanga wahindutse ubusa. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahigwa wihanganira ivyo bigeragezo. Iyo ivyo bigeragezo wabyihanganiye, ibigeragezo zo mu mwuka turabizi twese, abavyeyi baranga kuturuta barabizi kuturusha. Nibegeragezo Satani kigeragezo cyose aguteze, ari cyo mubiri ari cyo mwuka, akiguteza kugira ngo agushogoremo imbaraga, agushogoremo kwizera kugira ngo uzaba urugambi rw'ijuru. Erega bugiyo iyo Satani aguteje ikigeragezo nta kindi abakeneye kugira ngo agukuremo imbaraga, agukuremo kwa kwizera, kugira ngo ukwizera kwawe ku Mana kugende kugabanuke. Noneho rero abone uko kwinjirana agufate kugira ngo ubeho nta byiringiro ufite z'ubwami bw'ijuru, ubeho ubona nkaho nta Mana ufite. Kandi iyo umuntu yabayeho akabaho mu buzima buvuga ngo nta Mana afite, ni ukuvuga Satani aba yaragufasha kugeza igihe azakwima ubwami. Erega Satani afite imbaraga zo kutwimira iyo tutabyitwayemo neza, akazatuza ubwami. Ubundi se ni ihe opposite ija mu bwami bw'ijuru. Satani azakenera kugira ngo aduteze imitego kugira ngo atubuze ibyiringiro byo kuzabona ijuru. Ibi byose duhadukora hano, ibyo tuzokora, ibyo twakoze n'ibyo duhadukora ubu nyine ko turaharanira kuja mu bwami bw'ijuru. Nta kindi, nta mazu dukeneye kubaka, nta biki, ko turaharanira kuja mu bwami bw'ijuru gusa. Bwana sifiwe. Amen. Yobu twasomye hano niyo muntu Bibiliya isitanga urugero rwiza. Niyo muntu Bibiliya isitanga urugero rwiza rw'umuntu washoboye neza kwitwara mu mibabaro yiwe. Umunsi umwe Satani ngo yazagenda yizungurutsa mu mihanda no mu makartier, Imana yamaze isuvuye
arayibwiye ngo vuye ku ahiye, vuye mu isi gutambarira kuzerera. Satani hari ikindi abereyeho zo kuzerera gusa kugira ngo agende dushobora mu imbaraga. Aramaze ati se wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Wabonye nke ameze neza ukuntu ahagaraze anyiringira? Wabonye ukuntu iyo wizeye Imana, iyo wabaye umuntu w'Imana, Imana izi kwirata, Imana izi kwirata. Satani aramubwira ngo asubiza Imana, arabwira ati se yoreka gute kukwiringira n'ibintu wamuhaye n'ibintu n'iki cyo tuma atakwiringira? Imana iramubwira ati sasa ndamuguhaye, ugende umugerageze uko ushoboye, urebe yuko hari ibintu namuhaye aribyo bitumye anyiringira kuri iyi. Satani yaragiye, Bibiliya yarambwiye ngo yaragiye amuteza ibigeragezo, yemwe kuva mbaye gusa ndabona izo bigeragezo yobeho nazo. Abana biwe barapfa, tegereze, abana biwe barapfa, amatungo yiwe arapfa, kugeraho aha twasomye havuze ngo umugore we yaramubwiye ati se niba nyine wacakomeje kwiringira iyo Mana yawe, yihakane wipfire. Aramubwira Yobu, aha ngaha twasomye ku 10 yavuze ngo ubuze nk'umwe mu bapfafa. Yaramubwiye ngo ese dutegereje ko mu maboko y'Imana dusanga n'ibyiza gusa, kubera iki mu gihe tubona ibyiza kubera iki tutokwiringira ko n'ibibi twobibona? Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Yobu yarageragejwe, aragenda arageragezwa, ariko ijambo ry'Imana ryambwiye yuko mu kubera kwihangana kwiwe Yobu yakomeje kwihangana ibigeragezo yahuye nabyo. Bavani, ibigeragezo duhura nabyo, imibabaro duhura nayo, intambara duhura nazo, nta kindi Satani abagamije gusa, abakeneye kugira ngo dukure mu kwizera, abakeneye gusa kugira ngo dushobore mu kwizera tuzabura ubwami bw'ijuru, kugira ngo dutandukanye n'Imana. Yobu yakomeje kwizera Imana. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Yobu Imana yamuhiriye inyuma kurusha uko yari ahiriwe mbere. Imana yaragiye imyitura, irakuba imyitura izo yari afite. Kubera iki? Ihangane ibigeragezo. Impamvu navuze ngo tuganire rino jambo ni iki? Abakristo tuza duhura n'intambara, ukizera, ariko ugenda utekereze impamvu abo mwatangizanye gusenga mutagisenga n'ubunyine. Nimba warakomeye, ugenda utekereza impamvu abo mwize jewe abantu twizereye hamwe, twahamaga igihe duhamagagwa, igihe nakijijwe, abantu twakirije rimwe, benshi siko bakibirimo. Ni ukubera iki? Bahuye n'iyi mibabaro, bahuye n'izi ntambara. Ubundi Satani ntabwo burya Satani aza dutera, iyo yagufatishije aza gutera kugira ngo agufatishe wowe tukaza tubona ino physical igaragara, ariko aza duteza kugira ngo tubeho tudafite icyo tumutwaye, tudafite n'icyo tumariye Imana. Warasifiwe. Niyo mpamvu dukwiye kwihangana ibigeragezo. Ubundi nta mukristo utageragezwa. Iyo ubonye ubayeho uri umukristo ukabaho nta bigeragezo uhura nabyo, icyo ugenda ubura umukristo. Kubera ko umukristo abeshe mu gihe ijambo ry'Imana zanezerwa n'indirimbo izivuga ngo ibintu bizagyo bije ku mukristo ngo bizabimutera gukomeza urugendo. Ni ukuvuga ngo impamvu umukristo ageragezwa ni kugira ngo akomere, ni kugira ngo imizi yiwe igire imbaraga, ni kugira ngo imizi yiwe igire aho ishingiye hakomeye. Niba uri umukristo witegure kuzohura n'ibigeragezo, witegure ko hari intambara ukwiriye guhura nazo. Izo ntambara rero dukwiriye kuzihanganira kugira ngo tugire imbaraga, kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru. Niba tutazihanganira nta bwami bw'ijuru tuzabona. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Tuzo bigeragezo cyose twavuze ngo impamvu biza nta kindi biba bigamije, biba bikeneye gusa kugira ngo bidukuremo ibyiringiro. Bavandi tugende twihanganira ibigeragezo duhura nabyo. Iri jambo woryumva bukeye, iri jambo woryumva n'imbaraga nkeya, ariko ibigeragezo uhura nabyo, impamvu ubona wizera ukaza wumva imitima ibiri kiragenda ikubwira ngo se wabiretse. Kuriya ni ibigeragezo Satani abagutera, ukaza ugendo hari umuntu umwe twaraganiye arambwira ati jewe ngo impamvu navuye mu nzira yo gusenga ngo naragiye mu munsi wo gusenga, mpaye nsenga mbona ikintu abona ikintu yamwumva imbaraga zo gusenga zirashize. Nuvuga Satani ntabwo aza guteza gusa intambara zo mu mutima, azaba igihe za ntambara za physical aguteza, noneho wazibona ukazavuga ngo cyatangira gusenga ikintu ntabwo mpura nacyo. Impamvu natangiye guhura nacyo ni ukubera mpaye nsenga. Rero mutabyihangana ibyo bigeragezo ntaho uzogera. Ubundi se Satani akeneye ibigeragezo duteza, ubundi se uragira ngo hari ikindi akeneye kugira ngo dushobore mu imbaraga, adukure mu kwizera. Ariko ngo Yobu yakomeje kwizera Imana,
ayizera yihanganira ibigeragezo anafite n'ukwizera akomeje kwiringira Imana ye. Umugore baramubwira ngo ihakana Imana, aramubwira ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo twaye. Bwana sifiwe. Amasomo hari amasomo 3 natekereje arimo kuko ndakubirizaga kugira ngo ducunge umwanya. Hari amasomo 3 nakuye muri ino nkuru ya Yobu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hariho isomo rya mbere, kwizera ushobora kugerageza biciye mu mibabaro. Bwana sifiwe. Hari igihe Satani azaduteza intambara, akaziduteza mu mibabaro nk'iyo Yobu yahuye nayo, akeneye kugira ngo afatishe ukwizera kwacu. Nta kindi Satani akeneye. Satani nta yindi goal yiwe, akeneye gusa ngo afatishe ukwizera kwacu, ibyiringiro byacu ku Mana bishira. Satani azaduteza, azakeneye ngo afatishe ukwizera kwacu abicishe mu mibabaro. Rero Yobu we yakomeje kubizitwaramo neza kugeza aconze ukwizera kwiwe. Natwe rero turasabwa kugira ngo twihangane. Bwana sifiwe. Ibi bintu ndabizi, iyo umuntu ari umukristo izi ntambara akunda guhura nazo. Izi ntambara dukunda guhura nazo cyane. Abo biza bishikire ko barabyumva. Hazabigeza Satani guteza mu mibabaro ukabaho mu buzima bwiganyira. Ariko genda ukomeye. Gende wizera Imana. Uhagarare mu izamu yawe. Satani akeneye ngo aze agushegare. Ariko ugende uhagarare. Yobu yitwaye neza. Twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yobu yaragiye yitwara neza, Imana iramuhiye. Erega ubundi Yakobo yaranditse aravuga ngo mwihangane bibagerageza niyo tuzohabwa ikamba ry'ubugingo. Nyuma y'ibi bigaragaza dufite amakamba tubikiwe. Nutabyitwaramo neza nta kamba uzabona. Bwana sifiwe. Irya kabiri ni kwihangana no gukomeza kwizera. Uvuga ngo kwihangana no gukomeza kwizera. Urabona iyo duhadura n'ibigeragezo, warangiza ni abantu bakeya baza bakomeza kwizera mu bigeragezo no kwihangana. Ni iby'ingenzi cyane. Nubwo n'ubuye n'ibigeragezo ukabona kwizera kwawe ibigeragezo biraje, uko byagusaze n'uko bigusize, uzashima Imana, uzaba wabishoboye. Rero ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo Imana ikunda abantu bakomeza kwihangana no gukomeza kuyizera. Icya gatatu kiravuga ngo abo bantu nk'abo Imana izibaha agaciro nubwo bagenda bagahura n'izo ntambara, ariko abantu nk'abo Imana izibaha agaciro. Yakobo yaranditse ku gice cya mbere umurongo wa 2 aravuga ngo ibigeragezo duhura nabyo bivuye mu buryo bwinshi. Aravuga ngo ibigeragezo bitera kwizera kwacu ngo bitera ngo kwihangana. Arangiza aravuga ngo mureke ngo kwihangana gusoza umurimo wawe. Ubundi umurimo wo kwihangana ni ukwihangana. Bwana sifiwe. Tugende tureke ukwihangana gusoza umurimo wawe. Bene data ndarangije. Ariko gusa nazanye ijambo ritoya rivuga ngo tugende twihangana ibigeragezo. Cyangwa se mu kirundi bazabona amageragezo. Tugende twihangana ibigeragezo duhura nabyo. Turi abakristo. Nitutihangana intambara duhura nazo tuzaneshwa, kandi nituneshwa tuzabona ubwami bw'ijuru. Bwana sifiwe. Nitutihanganira intambara duhura nazo tukaneshwa tuzabona ubwami bw'ijuru. Izi ntambara zose Satani aduteza, abakeneye gusa ngo afatishe ukwizera kwacu. Kandi iyo yafatishije ukwizera kwacu azakeneye ngo gufatirwe ngo tuzabona ubwami bw'ijuru. Iyo twizera cyangwa se abantu bizera nta kindi ni ukuvuga ngo iyo twizera ntabwo uzagaragaza. Reka mabwire abantu batarakizwa bazogenda bamenye yuko noneho rero iyo wakijijwe ni ubutanga intambara uhura nazo utarakizwa iriya. Ni ukuvuga ngo iyo utarakizwa iriya uba uri ahantu, iryo jambo naritahuye cyane, uba uri ahantu udafite icyo utwaye Satani. Ni ukuvuga Satani karabona ko ntacyo ufite kumutwara, noneho ukagera naho utawufite icyo umarira Imana, ukaba uri aho usuri muri neza. Habaho gusa ndahangaha ni ukuvuga ntacyo maze. Ku mpande zose Satani yarafatishije, ndi umukozi wiwe, ndi umuntu wiwe, ndi umuja wiwe. Ni ukuvuga ngo ntacyo mba mariye Imana, kandi ntacyo kumubaza, kandi nta ruhu waba afite ko hari icyo mutwara. Ariko mu intambara duhura nazo
ni ukuvuga ngo ukwizera kwacu cyangwa se ubukristo bwacu ngo ntabwo buzaduhereza kubaho tutagerageza, ngo ahubwo bizaduha kuba mu ntambara ngo tuzihagararemo neza tutanyiganyiza. Ubundi iyo tuvuga kwizera ni ukuvuga ngo ni cya gihe uba uri mu ntambara uba uhawe Bwana ukabaho uzihagararamo neza, ukazubaho. Iya ndirimbo yaravuze ngo ibibazo ngo duhura nabyo ngo amahoro ngo Yesu atanga ngo azaduheza ngo guhagarara mu bibazo ngo tugasa nkaho tutabibona kandi bihari. Wanasifiwe. Iyo biwe yamenye neza ubwenge arahagarara aravuga ngo navuye mu ntabwo mu ntoke z'Imana gusa mutegereza n'inzi nibi bimbwiye kubitegereza, ariko baravuga ngo muri zo zose ijambo ry'Imana ryaravuga ngo ntacu rero yacumishije akanwa kiwe. Tugende turi kwihangana kwacu gusuzuma umurimo wo kwihangana no kwihangana, kandi nyuma yo kwihangana dufite amakamba tubikiwe. Nasomye agatabo k'umugenzi ndarangije. Umukristo wamaze kumasha gusa kugenda kuja ku rurembo Siyoni, amaze gusa kumasha gufata urugendo ahantu hambere yagiye yakwanye na Nyamujinya nini muri Misaga na Gasaza, baragiye babaganira banezerewe babagenda bagwa mu Misaga na Gasaza. Wawe yamubwira ati wabonye wasuke kumbwira ngo urugendo rwiza tubonye wabo ngo yamatangira kwisabira yerekeza iwabo, nkabona mvuye hano zosubire kandi urushimisha. Wanasifiwe. Ni ukuvuga ngo dutangira gusa kwizera cyane ruzura n'intambara. Satani azagenda agacisha amajambo mu bantu ugatangira kumva ibintu biya biguca mu matwi ngo zamuka tsembi cyatumye nizera. Ariko mu Kristo yaragiye arakomeza ageza ku rurembo Siyoni arinjira. Bagiye bose bamushinyaguriraga yuko ntaco ahakora, baragiye bose barahagarara barya bose yarabasezerije muri rurembo Siyoni. Icyo gusa gone yanje nangene kubabwira ngo twihangane ibigaragaza duhura nabyo tuzinjira mu bwami bw'ijuru. Ibigaragaza byose tugenda tugahura nabyo muri urugendo ruja mu ijuru biza bikatwikubitaho. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hahirwa abubatse inzu yabo ku rutare, imivi zikabakubita, ibiti bikaza bikabakubita, ngo ariko iyo byaje ngo bikabakubitaho ngo biza basiga bahagarara. Rero ibigaragaza byaje bikakwikubitaho bigasiga wajyana. Ariko niba warajyana mu Kristo ngo yateye ngo Paulo ngo yamuteye inkota aramubwira ngo iyo njyamye ngo mbazuze ugende. Niba warajyanye n'ibindi bigaragaza byaraje kwikubitaho bisanga warajyana, ugende ubibwire ngo iyo njyamye mbazuze, ugende uhagarare utange urugendo. Ni ukuri ibi bigaragaza Satani aduteza iyo zatuje biza bikeneye kudutwara imbaraga kugira ngo twitware ubwami bw'ijuru. Bene data ndabifuriza ubwami bw'ijuru, ndabifuriza kuzaja mu bwami bw'ijuru, ndabifuriza kuzabona ubwami bw'ijuru. Kandi ubwo bwami bw'ijuru icyo gusa dukwiye kwitegerezaho ni ukwihangana ibigeragezo byacu, twarangiza tugakomeza urugendo. Niba wizera ntabwo uzareka guhura n'ibigeragezo, ariko ugende wizera Imana, ugende uhagarare mu bigeragezo byawe, ugerageze neza kubirwanya. Niba uzahagarara mu bindi ibyo bigeragezo udatsinzwe bikaza bikakwikubitaho tukabibona n'amaso tukaza tuvuga ati se abantu bazoza bagira n'umutima wo kwifuza kumva icyo wewe wabikoresheje, bazoza baza bakubaza ati se niki wewe wakoresheje kugira ngo ubineshe, akuzobabwira ngo kwizera. Petero Yakobo yaranditse aravuga ngo mureke kwihangana gusuzuma umurimo wo kwihangana gusa no kwihangana. Numara kwihangana bino bigerageza ukanesha uzaje mu bwami bw'ijuru. Ariko nibiza bikakwikubitaho bikakuryamisha uzabura ubwami bw'ijuru. Kubera igitsindo cya Satani gusa iwe ni ukugira ngo awukuremo kwizera uzabura ubwami bw'ijuru. Bene data tugende tureke kwihangana gusuzuma ijambo ry'Imana rifashe. Amen.